You ready? Hi lowu nxanxameto lowuntshwa wa vahaxi na minongonoko exikarhi ka vhiki ku sungula hi ti 3 Dzivamisoko 2023. 12 to 3 hi ta hamba hi sungula siku na n'wana n'wa G eka gongomela se u kona Musumbunuku ku fika Ravuntlhanu. 3 to 5 hi Matakusha the Quintonizer u dzudza Afrika-Dzonga vurhongo. 5 to 6 i tiko a xi etleli. 6 to 9 ka hari DJ Brian na Conizer va ri na DJ Soul Crusher emagondzweni eka Papama. Hi 9 to 12 ka hari swa risima na Khensani Nyango. 12 to 1:30 wa ha ta va na Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula. 1:30 to 3 i Ike Ngoveni eka Dzumba na Mina. 3 to 6 Khomandlela DJ Matt na Lindiva va fambisana na Xolani wa le Kenwood emagondweni. 6 to 7 i tiko a xi etleli. 7 to 8 i dirito bya nyiko Sithole eka ta mitlangu. Hi 8 hi amukela maningi wa ntamu eka ta vaaki. 9 to 10 hi ku tisela tidyondzo. Vahaxi va pfaniwe hi ndlela leyi landzelaka. Musumbunuku ku fika Ravunharhu hi amukela Phumzile Ngoveni. Hi Ravumune i Chichi N'warivisi. Kasi hi Ravuntlhanu hi ku tivisa rito lerintshwa ra Hope Livisi loyi a nga ta ku tisela Youth Kiyona. 10 to 12 Musumbunuku ku fika Ravumune u ta xuxa na Themzana Reloaded. Kasi 10 to 1 hi Ravuntlhanu Matilda Chauke u ku nghenisa eka mahelo ya vhiki yo pfumala ntanga Mantswani. Munghana Lonene FM u tlhela amukela mufundhisi A.G. Zitha, the voice of transformation eka vupfumeri bya Xikreste xikan'we na Fides Mashakeni eka Rastafarian. Hi yingisele thwi eka SABC Plus Munghana Lonene FM Makombandlela.